Салому алейкум духтаро. Давоми тайёр кардани кокеткаи тоҷикӣ бовар кунед, видеокунӣ осон нест. Чанд соат монтаж мекунӣ, гап мезанӣ. Ака дастгириёро фаромӯш накунед. Баъд вақте ки пиштаку пешака бридем бар аз мерои клиент пораш кем, амхали аз тарак под цвети худаш мемонем, утук мекунем диққатава, мебримша. Ҳама вақт ҳам ҷои мубайнакша отметка мекунем ки мубайнакуро да мубайнаку мемонем медузем. Хоб, ба пешака аз тарак мебрем, тайёр мекунем. Баъд навбати пиштак. Ба пиштакша ҳам хел равн як хушру монда, ягон майда зиёдтӣ аз тарак нашавам. Чанд қадр ки материалмона мисол пора кардагием, ҳамаам бояд амқа пора шава. Анам хали мебремша. Хоб, духтарои хушрӯ, фаҳмидестен ягон майда бисёри баъд гап назадестам. Хаяку мегӯм ки ёд бигирен нагане кине. Хаб кунӣ, хаб мекунӣ мерай. Баъдам хел ҳарча рӯбарӯ мекунему. Мубайнака да мубайнаку мемонем. Сӯзанак мезанем. Сӯзани мошинара ай мубайни ами кокеткаи пушт мемонему. Сини бигем тарафи хидмон духта меоем. Амҷа ма ҳамаша нишон додистам. Оста када як сӯзани дигара да дастмон мегирему. Мисол иша иш нагреза. Ягон майдааки зиёдтӣ куна, оста оста тай мошинада духта мегзаремша иншалло. И параша буд мекунем, закрепка мекунем, бо аи параш сар мекунем духтана. Анам хеле духта мием 1 сантиметр. Пуштакам, пешакам ҳама вақт 1 сантиметр медузем. Ака ҷа мешид ки ай болои дублерин бо як қават фулзелини тина ки дига бимонем бо сахтарак шавам. Не ки дублерин ки сахт буд, ма дига фулзелинаш накардам. Бо пешакам ҳам хеле ай мобайна ами ҷои отметка кардагимон мегирем. Сӯзан мезанем, я сӯзанаки дига да дастамон гирифта 1 сантиметр ҳам хеле духта меоем. Хай агар бидонена бояд будга тамошо кунена. Тамошош бесума иншалло. Хоб, духтем, закрепкаш кардем, меброем. Бо аи параш духта мерем. А як тараф ҳеҷ вақт духта нарен. Бисёр азоб мекашен. Мисол як тарафша духта мерен ки ай пара зиёдтӣ мекунам. Материали паддорае ку мегрезонаша. Даҳани кирта размери дар корӣ намеброя. Мақсад қиин то нашавад. Аи пара мегирен иса, аиса мегирен иса, дига ҳама ҷош маҳкам. Материала дига чӣ мекунем да? Грехтаниш намемонем. Ам хе духта биромадем. Ин тарафша уже хатакуша рости хушрӯ кардам. Мебремша ба қайчи ҷои дарзи духтагимона фақат пешака. Пиштака намебрем, оли фақат пешака мебрему. Тарафи астари хоб мекунем дарза. Бар ба баракам дарзи духтагимон ним истарак сини астари таҳ када медузем амра дар аптачка. Духтем биромадемша. Закрепкаш мекунем. Пиштака оли намерасем. Пиштака вақте на пешака утук мекунем. хушрӯ да пиштак мечаспонем. Баъд пиштака китфоша мечаспонем. Уже баъд мебрем. Инҷа утукаш кардем. Аввал ай тарафи астари, баъд утука паст мекунем. Камтараки ай тарафи росташ утукаш мекунем. духтаро нигоҳ кунен, ҳар даш бояд якчен боша. Пеш ай часпондан бо нигоҳ кунен ки зиёдтито накуна. Китфора чен кунен як бори дига. Мисол меган ку чанд бор чен ки баъд наиҷа кодама барое ки балх ишаиш начирта сӯзанак мемонам. Нигоҳ кунен, обязательно тарафи рости материал дар болои ростиш места. Астари дар болои астари мея. Сӯзанакорам вех ба вехи дарз мезанем. Бо форатон як сӯзанаки дига дар охиршам бизанен. Барои кортон осон шуда. Баъдам хел дар таги мошина мемонему, медуземшон, сӯзанакомона мегирем. Китфа дарза мекунем. Анам ҷакҳои китфа мебрем барои қат шиданай. Ба хушрӯ места пишти гардани кирта.
ана ака пушти гарданам мебарем, ранги пешака духтем, инам қат мекунем тарафи астариш мезем. Ай лави бад духта намеша кам тарак ай лав мефроем, бад сини мубайн таракша медузем. با هم خیلی اوتو کش میکنیم. دیدین دوزندگی چخه اگه کسب خوشروه بیسیو مهنت دارده. اول ای طرفی چپ اوتک میکنیم، بعد کم کمکی اوتک جوشک میکنیم. ای طرفی پیش طرفی راست رو اکوشه، مثلا کتفش راست شود درزاشته اوتک میکنیم. بعد اینجا باید بریدگاه بعدی دختن پراورکا میکنیم رزمری کلینت هسته یا نیسته، یگان جواکش که زیادی میکنه سو میگیریم شه. اینجا رزمری کلینت نیم سانتیمتری زیادتر کتف من میبرم میگیرم زیادیشه. ای پشتم هم خیلی استرک یکون مایدک زیادی میتونه بکنه. ببرین بگیرینش استاکی هم خیلی بود. نککت که ما هم تیار شد. خیلی صبر کردین، گوش کردین. خدا برکت آمده. دخترای خوش رو دستگیری کانالم فراموش نکنین. دیدین ماشاءالله بشککی خوش رو برآمد. خدا جان که دخترک در میکرده اکش نصیب کنه. گفته و خواهر که ایدی نیست قطعی مال کردیم. نم خیلی دیگه چه خیلی که میفوردان اوکراشینش میکنین با خواهش اختان. دختره که من میدونم بودش میکنم خودش اوکراشینش میکنه. خودش میتونه اوکراشینش کرده. خب بناتون با خدا نگهبانی همتون باشه.